Lenge kamsa cinda thangbo che chik ne go chung ne dawa chik cinda thangbo ringa langi gi ngarang zu thuku thangma che de langi gi inji cinda ni thadi chi ye chik nganzu gi tatu cinda grammar class chik nganzu gi yige gi tadang tenda phonics class thini cha di ye tangi gi thari ngi dung di unit dige ni ga gi kor la khari imba tu station ja thizu mangbu ma ga wa thoni du chini grammar class na ta original henge chong nganzu thuku thangma langi gi khari lab gar shu paina different parts of speech noun pronoun verb adverb preposition conjunction interjection dige kharire thiningi gi tenses thusum gi todang thining anju gi basic sentence structure jobachi gi mangshi changwa do ji kharire thini plural rules mingchik mangchik suidu sambola khandi chigore thining anju gi dinang la wh question thiwa thidu sambola khandi ro ji ore thi dang thile lawa pe mangbo lop chen chonga thadi chi shayo len shya indra ta dinang la lenge chugi tukung anju gi kisi dinang la the injilo shingi yo pato jo baina depend ho rel and shue indra an nganju di chinda di tari chik ni go chu yo len shue ani tunda la nyima sum do tu sto chin che tang anju gi phonics chinda de khandire shu baina dinang la sula phen do shu baina thangbo abcd ngo shen sam chik dan tha thongma jangi chura tige chu che la phen ho rel and shue dinang lo lengi gi vowel and consonant letter changma gi sound khari ba dining anju gi word family khari yore blending khandire segmenting khandire long vowel sound kharre magic e kharre r control vowel khandire side words kharre ledger ani syllable division intelligent doyo baina chik dima chedu khandi chegore la ta tha dilel hawa pe mangbo chur dinanglo la lop chen chu thadi chi shayo len shwei an dingi ga dawa chiki chedure chinda thangbo derang chedure phonics class ti che ni ni go chu yore tari ni ni go chung ne dawa chik chedu chwa che ta chinda dingi ga ki kong rimba chik pa chig hari ni ga gumu thugya chini re len shwei ra ta di khisi tugu chik niga nang la jugo sambara jina ju shunang thu re len shwei khajin shu paina dinga ju tari chik no go chung ne nima chik cho chik ma chu chini tunda la nima sum chegre ani ngang ju ge phonics class ti tari ni ne che ni ne go chung ne nima chik cho chik ma chu dus chiri sambola nima di niga nang la khisi ju shunang ne tho paina nang chu re len shwei ra di mena su su thugu la pawe su su la khari go sa re le chwa dingi khandu nang la shu bara jine and digre len shwei ani registration ya ju shu che de thanda ta go che shayre ani lenge so ju shu na ro chi jushu na chedla khabaran thang gi whatsapp khabaran thang dela shago ti thola dewana rona yang ngala Instagram ngote khwani baine ya yigi tang shane ya tiksare len shwera andile lhawal hinge chola thiwa do da khariyo baine ngala dus thirona ngi dus phani phalen chagi chene chigol len shwei ani dida nyam dula hinge chola jindra dingi ka ki dewa yo ki pdf nangjong nangya igi chidang ni jongdar nang changma ngi rimegang la dusini jinda susu nyamdola phygirin lan shya indra ani digang la thande ya wachi career shibaina kisi nima chik ni ji tugu gi jinda la chu lema tu bara china khandi yore jinda chegiro wale chero digi sinde lenge so chigo mare nango mare lan shya kan shibaina manju gi jinda choyo changma gi nyendong jero ding manju gi class chane jinda chane ngi ngarang ju gi chokba ji so chokba de nanglo la tangi lan shya and doji la so lenge so an thugu changma jishu na ro na di dawa chi gi chedra yin an shera an dustoji la so